Barbaş Kurdistaniyên hêja li ser navê Rêveberiya Çarpel Medya Silav û Rêz temaşevanên hêja vê heftê di Rojava Panorama heftê de gelek bûyerên giring hene. Bûyera sereke ya vê heftê Helepçe ye. Helepçe birînekî kûr e, birînekî bê derman e. Helepçe rûreşiya mirovatiyê ye. 36 sal ser jenosîd qetliyama Helepçe derbas bû. Di tarîxa Kurdistanê de gelek cara milletê Kurd şahîdî qetliyama bûne. Lê jenosîda Helepçeyê ya Başûrê Kurdistanê bi şiklekî din de naşibe qetliyamên din. Devletên dagirker di gelek tişta de zalim in, xwînxwar in, di enî wextê de ji pîvanên mafê mirovan, pîvanên edaletê bêpar in. Bombebarana kimyewî ya 1988 ya ku li Helepçe pêk hat bû sedema zêdeyî 5000 kes ku piraniya wan jin û zarokin jiyana xwe ji dest dan. 14,000 kes ji bi giranî birîndar bûn. Li gor rapora rêxistina tenduristî ya cîhanê ev êrişa kimyewî bû sebeba zêdetir 43,000 kes jiyana xwe ji destan hetanê anka. Îro hîncî qîrîna zarokên dayê bîhna sêvatê bû guhê ew 61,000 kesên ku ji wê êrişê seqetman û ew seqetiya wan hîn didome, ew dengê dayê bîhna sêvatê îro jî guhê wan diçingînin. Mixabin, hezar car mixabin ku cîhana nûjen do jî îro jî li hemberî fermana Saddam Hüseyniya wê demê bêdeng bûn. Daxwaziya milletê Kurd ya dewletbûyînê ya azadiyê niha jî di gelek bûyeran de bêdeng dimînin. Belê temaşevanên hêja wek min got îro salvegera qetliyama Helepçeyê. Ez ji hevalê xwe rica bikim bira mîvanê me na bînin ser ekranê û em bi mîvanê xwe dest bi sohbetê bikin, em mêzekin ku ew çi dibe. Ez ji rêzê dest pê bikim. Mîvanê xwe bûye bidim naskir. Mîvanê min yekemîn Rêzdar Köroğlu Qaraaslan e. Mîvanê me duyemîn Rêzdar Mumtaz Aydin e. Xêr hatine. Spas, navxêrê da. Gelek spas. Belê, hûn jî zanin îro gelek mijarên me hene. Lê mijara me sereke Helepçeyî. Ama ez ji Rêzdar Köroğlu Qaraaslan dest pê bikim. Kekê ja cenabê te jî zane, dîroka Helepçe zane, tiştê bi serê milletê Kurd hatî zane. Ji bo vê rojê çi bêje? Ji bo Helepçe tu çi difikir? Ji bo vê rojê çi hêdî dest pê bikim? Spas keko. Yani ji bo Helepçe em dikarin gelek tişta bêjin. Lewra di dîroka miroviyetî de bi vî şêweyî qetliyam nezêdin. Yani dikarin berawirdê bombardmana Hiroşîma û Nagasaki bikin. Bajarek bi jin û zar û kal û pîr ve bi temamî kirine armanc di Helepçeyê de jî. Yani ji ber ku nüfusa Helepçeyê kêm e wekî Hiroşîma û Nagasaki deng nedaye. Rast e yekî wî bombeyê atomî ye lêberê ew jî serkûtker e ji binî ve jiyanê ew dike. Kimyabarana Helepçe jî bûye ew e. Yani temamî jiyan hatiye armançkirin û ew bajarokê
قدیم حلبچه جیانی هاتیه او کرن یعنی او این کاری نخواه گهاندن پراوی چیا بچکی او بونه لی آرازی وی کیمیا بارانه یعنی تأثیر اوی نتنی او 5000 کشتی نو باجه دا دواموی هست یعنی او وی که ماده جهراوی کیمیاوی هاتیه جهر کرن حتی نهاجی تأثیر آن دومه زاروکن سقط دمینن او کسی کارین گل وی جیابون توشی وی جهره بویا گلک تأثیر بسروانا اینگو زاروکی وان چینا بن این زاروکی سقط چید بن اینگو چاو یان ارگان هندور دا تأثیر لگرتنه گلکین هیچ نهاجی نخواهش و بریندار و سقطین حلب چید دومه مخابن مها آداری هنزانن هم به روژین خوین تایبت ین خوشی وجی و روژین دل ایش دل تزیم وجی مهکی گلک اوکه بو ما کرده یعنی گلک قتلیام و کشتن و کشتار و اوکه هاتیه سری کرده دوی مهدا و لگل بیجی işte Nevruz'e, Yanza'yı adara hafta yeki ya peymana başvur ligel Kurdistan'a başvur ligel ام او مجارانا جی روجاوا مده ام السرویا جی بپیون که کرالو قراسلان لا ام بچن كك ممتاز تشد بيجا دي سازي بقر ماليته اولي بي مجارا حلب شي جورتي درخين كك ممتاز جنابته كك كرولو قراسلان قداري كر وي بحثا روشا نوروزي كر تشتي بسري كردا هات كر لي د مثلا حلبچه ده و جاره من تشتکی جدا دی پوکه و ایرو بانگه کیش همو کردستانه و لیه جیهانه رگو دوی جبوی 16 آداره ساعت 11 هر کس جبوی الجیه کدمینه جبوی ریزگرتنه دقایقی کی راوسته و را به سرپیا چیه اف پیشنیارا پوکی آنیه تشتکی نوی هوقا سال جورته درواس بو یلو بیا وکی تشتکی ماینده یا جنابیتا کاره به بویره و بویه گریدایی خوازم جنابیتا جی دیتنی خواهی سر قتلیام حلب چه بیجی فرمو کک ممتاز مرحبا جورا یا مثلا برینا حلب چه کوره تجار و نجبیر کرن و بصد سالا و او ایش مروواتی بجی و همان دمده رو رشیه که جبو جغرافیا ما او دولتین که ما يعني بدناوان ده ميتنجهن او دولتين كو مسلمان كو بدنمان افرو رشيوه تجاري جريوان او نبه اف بانگا پارتی اولاد پارزن کردستان بیامن بانگه که گلک باشه جبرکو اف ایش her sal bir binin و تجاری حلبچه جبیر نکن و نتنه مثلا حلبچه بویرین وکا حلبچه که دوباره نبن و به هوره تف بگرن و جبو ولات خواه دوی روشا کامباخ درخن دوی هر مروفن هر انسان و روژه حیث بکه او حیث کردن جی چیه او دقاکو بومبردمان کو 8 میگن تارین میگ کو لسر آسیمان حلبچه او بومباین کیمیاوی بردان و دقیق هر فردکی کردستانی
همولاتیان کردستان بزانن به دما کو بفکرن کل بجاده دیاربکر هنگ سکنین و بلکی جار سالا پیشی و بجم یا چما سکنی اوی کو نزان بجوی فیر ببن و دورا کاره بیا ببه اوک یعنی باورد کم نشاش بم لنگازاکی و هوریشیوم ما انی وی دقیقه که بومبا هاتنا او کرن لوی درجی اوک واه هیه از باورد کم او تشت باشور کردستان دست پیکریه لپرچین دنیای کردستان بلکی او نبوده و لکردین کو نا لهاو دور دنیای نه لاوروپای نه بیامن هر کرده کی کل کدره دبه برا ببه و ساعتا و دقیقه کو بمبای کیمیاوی لسر حلب چه باریان ام ببیر بینن و ام و بخورا ببن يعني مثلا او حلبچه يعني فینالا کوم کوجیا کردایه و فینالا کی کو تجاری دیروکش بیرانه که وش بیرانه که انفال و دزانن سال 1908 دیا حتی طایبتی جدنا بر 86 و 8 نهادا کو لکردستان باشور کردستان نیزی 4000 گند هاتن ویران کرن گلک باجارو که بچوک بعرده و بونیک و قلعدزه و سید صادق کو بین یک آوایل و در او نما حلبچه فینالاوی بو یعنی بین یا هری داوی بو کو و لی طبعا اب مسئله جی اگر دنیا بره بونا و شر ایران و عراق تونه بونا بلکی انسانیت و اویجی پر درنگ و چیروکا ببیستیا کک منتظر ده از خوازم بیجم بخواه او دنیا نوجن جی لهمبری و بویره اوی ور بیراته دروش کسی دنگ در نکت یعنی دوی قتلیام حلبچه ده دروش او روسیا دروش امریکا دولت اوروپی لهمبری و بویره به دنگ من یعنی او جی راستی رالی تا که لی جنابه ته گاوادن اوه گو فیناله لی هم فینال جی دبه تالیا هن کسا فینالا صدام حسین بو یعنی صدام حسین و فرمانه دا لی او فرمان سروی خوار و همو چب سر صدام حسین هات مدید بله که متاز گوتنه خود بدون من بله او ده مثلا ایران و شر ایران و عراق ریدا کو ایران هویتیا عراق پیرگی دنیای بکه حلبچه دلیل روزنامه وانین دنیای وکر حتی روزنامه وان خوگاندن دروش در واس بو و بویا وای دنیا پی حسیا لی دنیا پی حسیا دنیا و وحشته وکو هیا جی ندا از وراتن بویاره که ویژم روسیا وک خبره که گلک چوچک د پراودا دا در باسویه کو وک ویژن او نوتیس ویژن یا بین واسه 4 ریز کو در باسویه و دمه کووار آرمانج دا کار کرد دما کو روزنامه که دیگیشت باجاره که روسیه مهد گرتن یعنی 15 روز 20 روز مه که بزور دیگیشت وی داره و دمه علی عبد من ها نبی علی عبدالرحمن روزنامه وانه که کرده و چاقل قازاکستان دما باشنای بیرم آذربایجان باورد کم دما اب کووار آرمانج دیگیجه وی او لوی داره هنوم بیاره حلبچه دویزه و سر بیاره حلبچه هلبسته که دنبسینه و جمارات شینه yani evji rurşiya dünyayı yani taybetici bizim Rusya'yı
کو هم وان سلاحین هری گراند دا عراق کو بوان سلاح کردا قتل کرن و بویرا او رورشیه که وها مزن جرایا گشتی یا ولات خوشی خواست ببشیره تشتکی دن دا عینی وید دما کو بویرا حلبچه چه بو کنفرانسا دولت اسلامی هبو دوی کنفرانس ده ناوی قتلیام حلبچه درباس نبو نه پروتستو یکی و نه هات روژه وان بله از بله که ممتاز تو لور بسکن که کراغلی دخوازم جناب تا اوی بپرسم نها آنکا پشتی 36 ساله پشتی او فلاکتا بسر ملت کرد هات و حوقاس ام ببین زیده 5000 انسان مرن 43000 انسان پشتی بی جوی نخوشیانا مرن ایرو 61000 کس سقطن تبی او تشتا ایرو وقتا مروف دشوپینه لی میزه که هن دولتین یکیتیا اروپا یا جیان ببین دادگاه یا عراقی وک جنوسید ناس کرد لی هم دولتین یکیتیا اروپا هن دولتان آجی وک جنوسید ناس کرد لی دنیا او حساسیتا اوی لهمبری فلاکتا حلبچه نشانده گلو یا جی دبی مجاره دبی کرد چه بکن که کاربن همو یک دیانتوا یا جی دنیا به فلاکتی به کرستی ناس بکه و قتلیام ور قبول کرن دبی کرد چه بکن گلو ممتاز جیپچکی بالیکشان ده سر مسئله جیهانا ایروین دما قتلیام حلبچه دا دمکی دریج بدنگ من یعنی چند روزنامه و او کن سربخواه روزنامه این آزاد و بحثا بی بویره کرن او جی ریوه کرن ایرانه جبر شر ایران و عراقی جبو گدج عراقی بکار بینه او دولت ریده روزنامه وانا گو اوی بویره راب گینه رای جیهانه لیبلی رای جیهانی نه تنه روزنامه و کووار و کانال تلویزیونان بود لازمه جیهان مدرن دولت دموکراتیک reaksiyone ki dijbi bu yere nişan budana. Le mixabın de Rojava Rojavayı da devletin Rojavayı da pişti şerekenda ve dagirkirina kuvveti helveste gideceğiz rejima Baas و Saddam Hüseyin girtin hat bahs kirim. Evji terina ke yani tamamı bahseki o nek او دولتين او شركتين قوي مادي كيميائي رجمه بعث را پیدا کرنه ندانه محکمه نهاد نه تضمین کرد اشترا بیجم روژه و جهانا ایرو اوی مسئله وقت مسئله که مرووی بم پیکرنا مافی مرووی وقت جنوسید کم دزگه و دولت قبول کرنه لازمه جهان به تمامی اوی وک جنوسیده که به سر خود بکار بینه کی اف 100 ساله لکردستان جنوسیده که دومدار هیه لباکور و روشلات و روژاوای کردستانه و باشور کردستانه yani her dem جنوسیده که بردوام هیه لی دنیا tabi خواهی گرتیه جبان قتلیام و جنوسیدان را حلبچه من نمونه که پر مهمه yani جیکی دی دنیای ببه لازم gelek denk bide yani Filistin'i çend kesek denk kuştun ne hakiki دوان dünya hemu roje da deme de pedase o gelek ona bertek nişan dedim yani Balkan hüzanın Sırbiya o ki vandara o ki bun avana berprestiyari van derketin mahkeman hatın cezakirin
وقت قتلیام سیویل وقت جنازیت سیویل هاتن قبول کردن او کردن ام کرد گلک تشتاقا بچه خمسارن به ارگانیزنه به ریخستنه جبر وی تشتینو هات روژه و جیهانی دا کم دیگرن که ام کرد بخواهی تنه دل خدا دشودن بر خدا دشودن او دیگن لیش بر به ارگانیزه بونی هلوسته که هف بش هف پاری حتی همه نشان ندن او بریاری و برادرین بوین دو بیجن جیو مجواسه کرد یعنی ایرو جی من برپرسیارین توکی دیتم لی نه مساجک نه داخوی یعنی یک مثلا جمرانات و مجواسه کرد گو بریاری که وها دانه تشتین وها گلم بریاری وها بدن و ام پیک جی بینن یعنی هل کی جره دنیای دبه وی روزی وی ساعته ام جبو برز آنینه سکم به هلوست که جدا به لازمه ام کرد همو یک هلوست اوی نشان بدن لگل و ما يعني مخابن حلبجة وقتليام وبويرن دل إيش ينديجي بحقي بقولي أوكي ناينا روجبا كردان روجبا جهاني أمريكارم بدنا بجيه فكرن عدلاندن وببا مالي مرووايتي أوا ایری شکل لسر مروواتی نه تنه خلقی حلبجه و یان کرداتنه یعنی مروواتی لازمه دجوی هلوسک بگیره و بریارم بگیره دزگین نمیدتوی یعنی یکی دیانتوین بخود لازمه بریارم بگیره گوجار اکیجی درکی دی تشتكي وها ني سري خلقكي ملتكي يان باجاركي يان گندكي اوكي يعني كي ممتاز قلت فينالا اوكي راست نزيكي فينالي لبشتي ويجي دوام كريه يعني كيميا باران لحلب جنس اكين اللي قالي باليسان البالقاتي بشتي ويل رانيا وقلدز دوام كريه الدنيا جي بدنك مايا لی فینال در روزه جهانی در جهگیرتنا وی بویری پشت داگیرکرنا کویتیه طرف رژیم بعث و باشی دولت روزه‌ای یکتی امریکا و رایوان و امجن بحثا پشت 3 سالان بحثا قتلیام حلبچه هاتیه کرن جه گرستیه در روژه وانده لازمه ام yani Kürt milleteki rastiji aktifin yani kelecanek u evkek heye ruhek heye deda li eva rast dicihda nay bikarani nay em bejin reyn kanaleki da nay organize kirin jbervi هلوستن وها مي أوك بأنجام دمينة يعني أنجام ضعيف دمينة لازم قشتيا تايبتي لأوروبا جرسي كي مزني كورتيا دياسبورا وانتشتنا باشتر ووقتي دا organize بگه این رایا گشتی هم کانالین را گهاندنی هم سازی و دزگین سیویل و ین رسمی اگر ارگانیزه ev karana bekirin emji parça ekim rivayetine elbet ki mecburen cih u re bidne van bu yere van katliamın gutene seri kurdanji başka ki körogli kek mümtaz كرغلي او تشتكي فكريه باردكم تلفون ياجي تشكي بدنك تيجور نها تشتكي كرغلي دو خالين جرينج دسني شانكر يك ام بم بوكا مجاركي بر جرينج افيتيا وهولي دبي شانزي آدار ساعت 11 همو کردن لجیهان ناوا ولات لکی داره دبي برابه به دقایق کی رابه سرپیا راوسته ویاش دو آلیا گرینگه یک
جاليه کی ام بین لاوروپای به لولات دم به کردکی را به سربیا به ویا چیه به ولا فلان روزه 5000 کرد به کیمیا باران و به 100,000 انسان بریندار بون سقط مان جبوی ویم او دبن اف هر سال او دروژه به اف جالی کی گرینگه لی تشتکی دن هيا نکو از خوازم یا بیجم اوور بیراوه مثلا دوی فلاکتا کبسر کردن باشور کردستان هات از نوش زندان در کتبون به هزاران انسان لآمد بلاوی فلاکتی لور بجیبو بو نزی 100,000 دگوتن هاتن باکوری کردستان نزی 200,000 چونه روشلات کردستان ملت کرد لهف خودی در کتنه ده ایش پاروکرنه ده نقطه کی ده دکین هف لگلک سالا ام بین 36 سال ام هات هنتشت درباس بو وقت درباس بو گلو 36 سال بری روش و آنکا دشبه هف یاجی دولت بوین آمه دولت فدرال ویده می هبا گلو اوی پشتی دو روژا انسان پی بحثیانا یاجی ام ببین تاوله ده ام ببین قنالین دیپلوماسی قنالین را گهاندنی اوی بچیا قناغا کی تنتو چد به کک ممتاز به جار اسرا تابلو یکین رشتر او ببیجم بفکرک ویدمه نه شر ایران و عراق ونا وان روزنامه ایران جبو که هویتیا عراق نشان بده به قافله حمیا جوان و بر حلبچه نشانی واندا اگر او نبونا و ایران جی بخواست چاوی خوب بگره یا جی او شرط نبونا صدام و قتل عامه کرد لباجار و بین ریاک و ایران خوب بگیرنا حلبچه تونه دست عراق ده اوی یا چیروک بونا و گله کس یعنی نوا چند ماده و همی ترما و شرطانه کو بوجی بریاوی او انفال بریاوی دست فکریه آنا لحلبچه 5,000 انسان مریه دبین انفال ده 182,000 انسان هات نکشتن هی گله که وان ترمی وان خانه ناکه یعنی کس نزانه کدره و شرطنه هین جیل در دکولن که دنیا هستی دبین آوانا جیبه اوینه یعنی تراژدیه که یعنی بجن یا مرواتیه ببین گلک او هنه گلک ترم یعنی بجن هستیه وان برنه و اگر اون چوبون منطقه برزان و او و شارتنه لهن او تدچی تنزانی ویا کیه هر کس خورا مزله که بجارتیه مالباته کی کو لاوه کی وانه ویا وک مزله لاوه وان به او ده حسبینن و هر بجن روژه ایوارا اینه بد شن سره یا جی بجن روژه ججنابه بریا ججنابه شن سره بیا وای شینا خود کن يعني ديسا يعني بجن بويارا حلبچه يعني جبر شر ایران و عراق دوند کر و ایران دخواست عراق رایا گشتی دنیای ده او نشان بده همو روزنامه یک جوان روزنامه‌وانه که چوبو وی داره و وگر یا بول سویده سمینر دا وی چاقه اجیل سویده بوم یعنی از اجیل سویدم گرچه یعنی اجی چوبو جوینه و جامعه را مصحبت کرد یعنی جامعه دگو بساله زن کارم جوی تراومایه خلاص yani tiştê ku min dîtiye yani ihtiyaciya min tedawiyê heye îca em Kurd carna ew ê me yê wekî yê masîye em zû tişta ji bîra dikin hişên me em zû tişta ji bîra dikin bi min divir da mana vê tevgerê ya ku bengawaziya Partiya Welat Parêzên Kurdistanê girînge ku Türkiye derê bi wê roje rawestî hem tu ya hîs dikî hem kesê ku li ber te derbas be
بویار نزانه 80%. الان السوید الميدان که دقیقه کی بسکنن و یک جمله به شما تراوسیه يعني حديثا يعني بخوازم مسئله بزان بعضی جرا بجم ولا يعني پروپاندا که گلک حالته که اوجی کت روشا کردار بر يعني تو نشان بدی و وک انسان جی مرو یاد به حس بکه که هر تو مرو جبیرا نکه وک فرد کی کرد هر تم دل مرو ده بمینه. بله گلک سپاس که ممتاز. امجی وک چارپل مدیا بویرا حلب چه شرمزار دکن و شهید خواه ببیرتینن. ام درواسی مجارا خواه دویمین بن نها. مجارا ما دویمین اون جیزانن سالوگرا سرهلدانا روژاوای کردستانی بو 12 آداره 2004 ده پیشبرگک فوتبولی ده هن نجات پرست و گریدای دولت ایرشی تیما قامشلو کرن و پشتی وی پیل به پیل لروژاوای کردستان سرالدان دست بیکر. بویرن جواکی وک چروس که وقتا هنتش ده هندره و ده بجو سره بجنشکا و ده وقت بر به تقاندنه دیشه ای روژاوای کردستان جی بوی شکلی دوم کر و سرهلدان باجان کردستان یا روژاوای کردستان بلا بو دیساج که کرولی دست بکن که کرولی جنابه تا بویرا 12 آدار سرهلدانا روژاوای کردستان چاوادن نرخینه و گریدای وی هم نیرخاندنه گریدای وی جی روشا روژاوای کردستان آنکا چاوای یعنی پشتی او سرهلدان و اداره که دسته کردا پشتی وی روشا کردا آنکا کی جان آسته دی اتخوازم هر دو تشتی ناف هفته جنابیت بنرخینه فرمو که کرول. سپاس که من بینا دی گوت یعنی ملتی کرد برانبر داگیرکرین خواه تجیه و راستی جی خودان هسته کی شورشگره و دجی وان سیستم و رژمانه جبر گوهن زانن 20 ساله دا لهر پارچه کردستانی داگیرکران لگر آلیکاری خواهدچی آنی نسری کردان کرد قسمن ایدی ده هلوست خوی reaksiyonер دا به اوکن به حساب دوزانی 2004 پیواجوه که نول سوریه روشلاتا ناوین هم بو کرده هم بو کردن سوریه بخارا آنیه یک لباشوری کردستانی پشت شرعی ایریش امریکا شرعی امریکا و عراق و امبیجن هفت پیمانا کرد آزادیه که برفرهتر به دست خسته بود اوی مورالک دابو کردین روژاواجی دو میزانم پشتی گو اجالان سوریه هات داری خستن تأثیر PKK لسر گل روژاوای کردستانی سست ببو اف هر دو روش دمت جمهب ایریشا گل تیما قاموش هات گیرن چا گوتاجی گوتی ویچ روز که گشت کر جبر وی روشی جی کرد وی جسارت اینان خواه و رابونه سرپیا و نه تنه reaksiyonek bu tima vani futbolu tuşi nehakiye ki bu ya. Ama reaksiyon beraber dagirkeriyi bu. Reaksiyoneki şorajgeri bu. Yani serhildan bu.
جبر قاموش رو اف دست بکر باجاروشکن دیجی اگه تا آوک بخو دوباره خلقی باجار دیجی جسارت جوی گرتن و وک رابونکی وک راپرینکی ملی هات حساب کرن لی مخابن جبر زانی yani serketine reaksiyonun oha bir konjonktürü ve birexistini bune ve giredaya جبر گو birexistini ki sağlam nebbu herçend rexistinin ev ki bitizika ve peşgiri bikinci le raperine ki birexistini nebu o konjonktür cüzede müsait nebu le Suriye u Rojava Kurdistan'ı le diroka Kurdan da o diroka Rojava Kurdistan'ı da evi moraleki pır mazın u buxabavariye ki mazın dınav xelki da çekir ku hünzanın sali 2011 u 12 da pişti şoruşa bejin evka Arabi hamam bejin بریا yani دیسا به تمکین و به دقت حرکت کردن بریا باجارین عرب ین سنن نشین دا باجارین کردستانی هر وست خواه reaksiyon خواه نشان رژیم بددان yani وکی سرهلدان حاضریا سرهلدان کی گشتی دکرن پیواجی زانن من چهتر زانن belki او مسئله کی کوره چوا شکل گوهرد لبلی گوهری yani şekli serhildani و شورش گوهری هات مرحله کی اگر هم بحث ایرو بکن yani چیز ببلاوه اگر کرد لجیه کی خواه بخواه اداره بکن قسماً جیبه قدر خواه گرسبه بدست خواه و بو من دست کفتنه کی ملیه نتویه از بی چابل مسئله دنیرم لیگر همو کیمو کری و ام بجن شاشین هی او تشتکی دیه لی ایرو ایدی روجاوای کردستان هیچ زیده ترجی به پشتگیریا ام بجن هف پیمانا کرد خواهی نیر خواه بخواه اداره کرنی بونه وگرا وی استاد راحت نبه yani çava gul başuri Kurdistani demek ki direkt idare kirin pişti ki idi zübzü kesini kare bu işi tesliman bigre ez bavarım Rojava Kurdistani ji te rangi ki demokratik prolarist bide xwe te eger bu statüye ki fermî kazanç kir ev destkertî dibe mayînde eger na risk heye guj destê me derkeve jî mesela dûr dirêj ez باش اره راسته مجارکی دوی مرو تنه برنامه کی بنرخینه که ممتاز گواده که کراغلو به رفلکس کی ملی کردستانی تثبیت کی باش کر و براسی چو خوشیامه گو ایرو روجاوای کردستان ستاتوی که و اف ستاتو کیف امرو وانتینه ریببریا خسر لور هيا و دقلك ورام ده مروف دشوبينه يعني هم ببين بويرين لور دبا لجنابه تا مجارة دونزي عداري چاوا دنرخينه گريداي وي گلو ریببریا خسر واتنين كود كيف سرملي ويا بجيتينه و اداره عنقا کو بیسکبره که کرالی تشتکی گو بهویا کو بر به ریوبریه کی دموکراتیک و پر عالی به تو چه شیرو ود که کک ممتاز و بویری بله یا بویرا سالا 2030 بو اساسی خود بویرا که کو رژیم بخوجی ندخست بویرا کو صاحب ببه
لێ ببێن ئەو بویەرێن کو العێراقێ بوو و سەدام دزانن وێ دەمێ هات عینی ساڵێک بەریاوی هاتبوو عیدام کردن و سەدام تێک چوو یعنی ڕژیما سەدام تێک چوو بوو ئەv ترس dilê dewleta Sûriyeyê de pir mezin bû ku ev bûyer bi awayekî were Sûriyeyê jî ji ber wî esasê xwe de bûyerek wisa wan ew nekir lê milletê wan ên Ereb yên ku hatibûn ew hêrsa ku şöventiya Ereba û ya ewa Saddam xwestin ku wê stadê ew bikin yani bînin ziman bi awayekê bi Kurda bidin hîskirin û sembolên ku Kurd pê bêşin wek ala Kurdistanê an jî bêjin kesayetiyên Kurdin derxistbûn şewtan dibûn ew kirbûn ji bo Kurd jî bi vê hedîsê gelek ew bûn tesîl wan kir û li hember derketin û bûyer mezin bû îdî bûyer li Qamişiyê tenê nema gîşt bajarên dinêkayî jî di wê demê de yani bêjin waliyê Hesekê Selîm Dabûr bû wî ji bo ku ev hedîse demek kin de bê ew kirin yani çi ji destê wî hat kir yani aliyekê de hedîse bê sekinandin û Kurd bên bê tesîr kirin û aliyê dinêkayî de jî xwest ku ew Erebên ku divê meseleyê hîn bêtir dixwazin ev mesele gur bibe û wek bêjin kîn û nefreta xwe ji Kurda ew bikin xwest wan bide sekinandin bûya wayê hedîse bi çek sekinî ev bûyera yekemîn di vê meznayeya xwe de di dîroka Kurdên Sûriyeyê de ye beriya wî bûyerek bi vîya wayî çê nebiye yani bêjin Kurd her tê koşane gelek cara yani hûn zanin rêxistinên ku li wê derê xwîbûn li wê derê çêbiye piştî xwîbûnê bêjin Partî Demokratîk Kurdistanê Sûriye beriya ya Tirkiye li Sûriyeyê çêbiye em dizanin Nûreddîn Zaza belkî 10 cara hatiye girtin li Sûriyeyê Osman Sebrî yani gelek hedîsen hene lê wek hedîseyeke ku vîya wayî ku wek serî hildan rabin cara ewlî bû û pir rejîmê jî tirsand ku wê ewa li Iraqê biye dubare bibe belê ev esasê xwe da ew rihê ku meriv ew ê ji xwe Kurdên Sûriyê em yani eyê Rojavayê Kurdistanê em dizanin em gişt burada derbas bûne em wan ji nêz ve naskin zimanê me yani wezin lehça me wek hevdiye û gelekî wan jî belkî ji alî Bakurê Kurdistanê koçî wê derê kirine yani ji gor perçê dinêkayê em bêtir nêzî hevdûne û em bêtir hevdû jî fêm dikin û ev bi awayekê Kurdên Sûriyeyê ruhiyeteke ew daye wan ku bêjin wek Bakurê Kurdistanê li her çar peçê Kurdistanê xwedî derdikevin yani ev bi rastî ev yani di rihê her Kurdistaniyekî de çar perçe Kurdistan heye lê qandî ku bêjin Rojava û Bakur bi vê evê radibin rû dinên bi rastî taybetî li Rojhilatê Kurdistanê û Başûrê Kurdistanê her di dilê wan de heye lê bibêjin wek me bêtir zû heyecan nabin û zû tev nagerin û tev ew nabin ya rastiyekî me ye ji ber wî bi rastî ev bûyer jî ji bo wan bû ewekî bû cesaretekî ku bên firset dîtin piştî ew bihara Ereba yani ev bûyera nêzî ku bêjin
ne demek bere çebiye heşku ev bir cari karbon Rojavayê Kurdistanê kontrol bikin. Lê mixabin Rojavayê Kurdistanê yani karbu çîrok bawakê di nêkayî bûna yani bêjin bi Başûrê Kurdistanê re paralel tev bigeriyana ew derfet jî hebû ew bêjin parastina welatên Rojava ku li Başûr kiribûn Rojavayê Kurdistanê de jî ew hebû ev karibû deriyek din vekira û ji îro rewş îro bihêvîtir bûna lê bibêjin digel hemû êrîş û nerazîbûna Tirkiyeyê Tirkiye wek îro wê destê wan nexurt bûna ew jî yani her wê dîsa yani bêjin ji ber ku ew lê nanêrin rengê evê ku li we derekî îdare dikin li çi ewin li wê evê nanêrin lê nêzîkbûna talûkê û dûrbûna talûkê ji bo wan girîng e refleks jî li gorî wî tê guhertin yani refleksekê çawa nîşan bidin karibû hîn maqûltir rewşek hîn baştir bûne lê dîsa li we derê desthilatdariyekî Kurdayê ye meriv bi her awayê divê gere bike ku viyanê hîn pozîtîftir be yani wek hemû Kurdistanî ev ê her çarpeçê Kurdistanê Kurdên diasporayê divê meriv piştgiriya yani statûya îro heye jî meriv bihêle ku li piya bimîne xurttir bibe û meriv bawayekê tesîr bike ku di navbera Başûr û Rojavayê Kurdistanê hemahengiyeke ji îro baştir hebe. Spas kek mimtaz bihêviya ku ev tespîtên we dengê we siyasetmedarên Rojavayê Kurdistanê bibîze bi rastî jî wexta mirov li dîroka 20 salên vê taliyê û hetanî anka li rewşa Rojavayê Kurdistanê mêze dike gelek cara firsetên pir mezin ketî destê wan lê dezgeha siyasetê di wir de erka xwe bi cî naniye bihêviya ku tevdem û enekese PYD û aliyên siyasî opozisyonê divê mijara yekîtiyê de yek rêziyê de derfetên ji destê xwe wenda nekin û ev derfeta bi pêş de bibin mijarekî giring e em kanin dirêj bipeyvin lê wexta me tune mijarek me îdin heye û wextekî me îkin jî heye divê mijarê de eger hûn dixwazin tiştekî bêjin na em derbasî mijara xwe siya bin baş e niha mijara me sêyemîn vê heftê em piştî em ketin pêvajoya hilbijartinên sîvyekê adarê her hefte ama bi çend deqayan em ji mîvanê xwe dipirsin hûn şaredariyên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê çawa dinirxînin divê hilbijartinê de rewşa Kurda çi bû em ji mîvanê xwe dipirsin ez ji we jî bipirsim kek Kêrolî Qaraaslan cenabê te hilbijartinên sîvyekê adarê çawa dinirxîne gelo aliyên Kurdistanî divê hilbijartinê de erka xwe anîn cî tu çawa şîrove dikin Yani taybetî nêrîna min ser hilbijartinên Tirkiyeyê cuda ye ez hêviyê min yan jî ew kawî nabînim em Kurd navbeyna nalê û zmarê da dihêlin yani mecbûrî du tişta dikin yekî radibe dikare bêje deva me belediyeyê qazanç kir dest xist em nahêlin deriyê xwe ji Kurda re digirin yekevî dibêje aliyekî dijî xwe eva çendîn sal e bi
اتفاقك نجات پرستی تند و دیوشان مشاندن مخابن پارتی و ریخستن کرد کردستانی پشت گو هیوک چل روز ما بو بجارتنان بحثا حاضری و اتفاق هاتن چونه کرد yani بجارتنın şaredariyan yen mahalli be بجارتنın geçtiği ya parlamentoyu lazım cüda bir berçav kirin helvesti her du pevajuan lazım cüda bame kurda mukhabın Parti و ریخستن کردی کردستانی به جدیت اوی مسئله نگرسن دستی خواه تو پیش حاضریک نگیرن yani جبوگو جروشا پیواجوه هلبجارتنی استفاده بکن veya işte رمزی چند نامزدین sembolik nişandane dera و خباتك يو جتنا işte عربي كيري كنا چند poster بيوكرنا و na bajarında digerinin tu iddia و برنامه وانجي تنايا ev cemin behevitiyek çekiriye yani behevitiye bivan rexistina yani kemasiye xoj ev ki xo ders negirtinek ez dibinim ve kemasiye kemazın lazım bir iddia beştar buna namzetin gerhati bir iddia nişan bedana bir ittifak ve hep peymaniyin fire ev işara hazırya bir karib bikirna li muhabin anha tu heyecanek tu germayiyek az seroz beril Diyarbakır'a hatıp dina bajarda tiştektine bu yani usta germayiye ki evkeki çiz bejin heyecane ki bu avame şaredari bigirin emin ya sistemiş kuav ke kiriye carek yani bigirinci hem tıkarın juwa bistinin desteği ve bistinin evici çav gudava kabul kirin aha beden ki ve beni zad meşinin veja bajarı Türkiye از هیویدارنم گو او که دموکراتیک چهره yani ben bejim alternatif ki demokratik ya gelparist rabbe u belediye da kar bikin u tiştin yani bajarvaniye ki moderni peşketi nişan bidin yani ez yuvaki ev ki xelki Diyarbakır'ı be heyecan u be ev kim tu guharinek hevi nakim yani heviyamın tu guharinek tunaya heviyamın ev guhem bikarın hezu tarafın Kürt yin gu bajarı xo şarı xo haz dikin evi işe ciddi bigirin peştem da eğer bikarın demek ki direj bidine bir kari hazır yeki baş bikin uygabe merv dikare bajarvaniye ki kurdevari hazırya bajarvaniye ki kurdevari bike le iru ev nezik nine yani divi helbijartine da tu peşbiniye ki mine guhertine ki demokratik yan peşveru tüneye zedeci gotine mi tüneye servan yani باشه که رولو قراصلک یک ممتاز جنابت که کرولی گداری کرده به زیده هیویه مجوه هلبجارتنه تنیه و آلی کردستانی ارکین خواه بجینانی میناکا اتوبوزک و گراندنا باجارا گو لی او جوش او هیجان تنه بو لی ده اوکی ده فرقا پارلمانتوی و هلبجارتنین محلی خص حاله و گرینگیا هلبجارتنین شاردارین محلی در خص پیش و براسی جی او راسیه که جبوی ما کردا هلبجارتنین محلی پارلمانتوی ترکیه هین گرینگ تره لی آلین سیاسی
çe aliyên Kurda çe bigiştî aliyên Kurdistanî divê mijara hilbijartina de gelo bi rastî wek bêhazirî hatin girtin ya jî hin aliyên siyasî nexwestin ku yekdengiya Kurda ava be xwasî ku qîmet dan aliyên çepên Türka qîmet nedan aliyên Kurda û yek rêzî ava nebû em bê newbanga partiya we werin em şaredariya xwe îdare bikin werin em namzetê xwe bi xwe tespît bikin tespîtekî îwer hebû gelo cenabê te çawa dinirxîne vê pêvajoya hilbijartinê fermo اجي وك بريز كورولي دفكرم دما جيكي هيوي خرطنين به هيجان جيتونه دوی البجارتنی ده براستي يعني از دما لید میرم تو يعني تو هيويه كي كوا ببسدم كو هيجانك بده من نابينم يعني وك جنابته قال كر جبو ما كردا هالبجارتنين هرمي جرينتره شخوا ام بهجمار بجي بتشاوا بجي ام تجاري پارلمانتو ده ام پراني بدس نخن و ام کاربن تو گهرتنک مازن نکن ancak وك پلاتفورم کی کو مرو دنگ کرد و کردستانیا بلند بکه و باوایه که کاربه تسیر هم الجواتا خواه و هم لدروای ولات بکه و يعني بدا او كرنكو با كرد هنا كابن بارلمانتوي و دنگي خدار دخن و البر و كرد نامزت خوالد بجيرن نامزت وان هنا مرو كاره بنامزت وان را بدا بستينه يعني ابجي تشتكي باشه لي يا هري باشتر بو كوت ملتكي او بكي ملت بخوي اداره بكي او جي مشاره داري حالتك گلك حالتك گلك كرهاتيه وجويا باشتر جي نابه مخابن حتى انا هم بكارناني ويعني انا فكرم كو وقت يا آگری یا جی یا باطمانه یا جی بیجن یا دیاربکر کو اوه سر بخواه هاتن هلبجارتن او دنگه کو درخست يعني نها daha yeki ve heyecanı naha yani dem parti hammi avaji hil ev bebe bdaliya yek yani praktika ku hatta naha wan nişandaya yek ku ve heviye karske ya diyaş xo devlet bu dem nahile ku ten hil bjartım le nahile ku kare xwaji bikin tiştê divê hilbijartinê de ji gor hilbijartinê dinê kay ku ez pozitif dibînim ew e yani meriv bêtir dengên Kurdî dibîze yani hilbijartinên berê de wek divê hilbijartinê ku çima bi Kurdî napeyivin çima ev ê bi Kurdî dizanin nayên nabin namzet meriv bêtir dibîze yani viyaji karej bo hilbijartinên pêş bibe hêviyekê bi fikre ku tu dixwazî welatê xwe îdare bikî mînyatura wî bajarê te ye divir de yani bêjin banga Partiya Welatparêzên Kurdistanê girîng bû ku em bajarê xwe yani ew ê ku bajarê me îdare bike em bi hevdûra hilbijêrin ku hemû müessesên demokratîk yên pîşeyî yê bibêjin yê civakî yê bajarekî karibûn di nav xwe de însanê herî maqûl ku vî karî kare bike bi hilbijartana û partiyên heyî jî hemû jî piştgirî bikirana lê em pir dûrê wî ne mixabin hêjmara pir divê lê niha ji bo hilbijartinekî din 5 sal pêşiya me ye
دوی 5 سالی ده هیوی دکم او تشتی کو ام خیال دکن و ام دخوازن ام نکو سالک جه هلبجارتنا را بمینه آن چند مه هلبجارتنا مینه روژا پشتی هلبجارتنا نها مرو پیش حاضریه وی بکه و مرو بخبته و مرو هن آرمانجن مشترک تثبیت بکه و مرو بخوازه گله کسی بکه شریکی وان آرمانجا بله باشه که ممتاز خیال باشه خیال ریا سرکفتن ودکه و بهویا کو و هر دو جی و بحثا هلبجارتن محلی کرن بهویا کو او تثبیتن ما او گوتنن و بجی وره براسی جی بو دو سه جاره yani Kurt derfetên mezin ji dest xwe direvînin hin tişt tedî yekjarna bi zorê jî nabe bihêviya ku ji ev kêmasiyana Kurda dest derxînin lê gava di cenabê te tişkî xweş got her çi xwast em bibên yê îdare dikin aliyê Kurdî bi şiklekî din tev digerin lê ew damara Kurdî tiştên baş dibêjin gotina zana farxînî ya ku bangek kiribû bira kes raya xwe nedin yê bi Kurdî napeyîn raya xwe nedin wan yê farxînê gotibû gerek ez werim hilbijartin ez ê bajarê xwe bi rengê xwe rengê Kurdî bixemdînim ez ê rêveberiya xwe bi Kurdî bikim li Cizîrê dîsa wer ev damara Kurdî bihêviya ku bi ser keve û ew dengê ku zêdeyî 6-7 milyona diçe ew denga ji bo statûya Kurda ji bo azadiya Kurda ji bo rizgariya Kurda were bicîyanîn em hatin taliya bernama xwe sohbeta we bi wer xweş lê wexta me dike ez gelek spasiya xwe pêşkêşî wê dikim hûn bûn mîvanê me bi hev re sohbetek xweş kir mala we ava bêviya bernamakî din dîsa hevû dibibînin temaşevanên hêja me bi du rêzdaran bernamakî hêja li darxist sohbetên me baş bû kek Köroğlu Karaslan kek Mümtaz Aydın nîrxandinên wan tespîtên wan di cî de bû heta bernamakî din bimînin di xêr û xweşiyê de şev baş wer